ভালকে ক তহঁতক কোনে ইয়াতে नोंथांमोना भिडिअनि स्क्रिनाव माखासे हिन्जावफोर नुदोंना बे हिन्जावफोरा माने गुबुन हिन्जावफोर बायदि नर्मेल नङा बिसोरो माने देहाखौ फाननानै जाग्रासो माने देहानि फालांगि खालामग्रासो देहानि बिजनेस होनो माने बेफार होनना बुंदों अबैध माने इलिगेल होनना बुङोलै बिदिखौ बांलादेशि माने इलिगेल बांलादेशिफोर बायदि माने इलिगेल अबैध होनना बुङो आरो माने नै बिसोरो माने सासेल' नङा गोबां हिन्जावफोर माने एकदम बेयाव 6-7 जनसो जागोन आरोना बिसोरो हमजाबाय माने ओरैबायदि जायगायाव हमजादों बिसोरो माने खाथियाव फरायसालिबो दंमोन माने बे फरायसालिनि सेराव गंसे दाबा दंमोन बे दाबानि सिङाव माने बे बेफारखौ गोबां सिगां साननिफ्रायनो बिसोरो माने खालामबोबाय थादोंमोन आरोना नाथाय बिसोरो मैयानि दिनाव मा जाबाय बिसोर माने बे खाथिनि फरायसालिनि स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरजोंबो हमजाबाय आरो बे हमनाय खामानियाव फरायसाफोराबो माने बाहागो लादों रायजो राजा नोंथांमोन दा हमनानै बिसोरखौ पुलिसनो हरसिगोन जोङो खोनादों बिसोरनि बुंनाय बादिब्ला बिसोरनि बुंनायनिफ्राय बिसोरनि फोरमायनायनि बादिब्ला जोङो फोरमायनायनिफ्राय बे हिन्जावफोरनि फोरमायनायनिफ्राय जोङो हमनो हादों बुजिनो हादों मानोना बबे जायगानि होनना बुङोब्ला सासेया बुंदों माने बरपेटा रडआव थायो होनना बुंदों खिन्थु जायगाया बे एरियायावनो जागोन बे एरिया खिनियावनो माने बरपेटा रडआ गोबां सिगांनि समफोरावबो जोङो माने खोनादों बे जायगायाव गोबां माने बेबायदि रेन्डि माने देहानि फालांगि खालामग्रा हिन्जावफोर गोबां हमनो हादों हमनो मोननाय जादों आरो दा गोदानै आरो हमजाफिनबावलायबाय आरोना हमना मोनलायबाय आरोना थ' आं सानो बे जायगायाव माने दाबा दं बे दाबानि मालिकआ हिन्जावबो जानो हागौ आरोना बेयाव मासे बिमा दं आरोना बिमा हिन्जाव मानसि जागोन हौवा मानसियाथ' बे लेनदेनखौ खालामनानै होनो हाया नालाय हिन्जावफोरखौ हिन्जावफोरनिनो बिमा थानांगौ बे जायगायाव माने बै बिमा हिन्जावा माने बे हिन्जावफोरखौ माने लेनदेन लागायना होयो आरोना लिंकखौ लागायना होयो आरोना बबे जायगायाव फाननांगौ बबे जायगायाव फानो बबे जायगायाव बायग्रा दं बे लेनदेन खालामना होग्रा दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बै लेनदेन खालामग्रा बिगोमाखौ बे मानसिखौ हमनो हानांगौ अब्लासो बे माने देहानि फालांगिया जोबगोन आरो जि जायगा दाबा बे दाबानि मालिकखौ हमबा रोखायै मोनसिगोन बाथ्राखौ आरो बे दाबाखौ माने एकदम सिज खालामखानांगौ आरो दा बन्द' खालामखानांगौ माने दा बे मानसिफोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायसिगोन मोनसे भिडिअनि क्लिप्स दं भिजुवेल दं बे भिजुवेलखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरोना एकदम महर मोखां स्रा स्रा साफाखा एकदम नायलांदो भिडिअखौ ভালকে ক তহঁতক কোনে ইয়াতে কি কৰি আছা সঁচা কথা কবা একো নকওঁ ভালকে কৈছো সঁচা কথা ক এতিয়া কি কৰি আছিলা হা সঁচা কথা কোৱা ক আজি এই গোটেই ষ্টুডেণ্ট যে ইয়াতে আহিছে এইবিলাক অবৈধ কাম যে কৰি থাকা তোমালোকৰ কি লাজ নালাগে হা ঐ কি কৰি আছিলা গোটেই ভিডিঅ' প্ৰুফ আছে কি কৰি আছিলা ইয়াতে অবৈধ কাম যে হয় তোমালোকক কোনে এইবিলাক কৰিব দিয়ে मालिक कौन हाँ नहीं जानता कहाँ से हो तुम बाहर से आके यहाँ रहते हो हाँ बाहर से कहाँ से बरपेटा रोड में रहते हैं रोज यहाँ पे आते हो नहीं तो आज सुबह आया अच्छा तुम लोग এতিয়া পুলিচ মাতি আছো এতিয়াই পুলিচ মাতি আছো কোৱা মুখ বন্ধ কৰিয়ে কোৱা অসুবিধা নাই মুখ বন্ধ কৰিয়ে কোৱা সঁচা কথা কোৱা একো নকওঁ কোৱা মুখ বন্ধ কৰিয়ে কোৱা সঁচা কথা কোৱা আৰু কাম কৰিবা এইবোৰ জীৱনত কৰিবা এনেকুৱা কাম হা তোমালোকৰ মা ভনী নাই হা জীৱনত কি কৰিবা এনেকুৱা কাম কৰিবা ভুল হৈছে না তোমালোকৰ ৰেগুলাৰ কিয় আহা তোমালোক হা এনেকুৱা এটা স্কুল আছে অনুষ্ঠান আছে জনিয়া বজাৰত তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰস্টিটিউট খুলি আছা লাজ নালাগে হা হা তোমালোকৰ লাজ নালাগে জীৱনত কৰিবা এনেকুৱা কাম হা এতিয়া পুলিচ মাতি আছো আৰু জীৱনত যাতে এনেকুৱা নহয় আজি
মানে আমাৰ জনিয়াত দুটাকৈ ধাবাৰ নামত চলি আছে প্ৰষ্টিটিউটৰ ব্যৱসায়। সঁচাকে এইটো লজ্জাৰ বিষয়। আজি আমি দুখ পাইছো, গোটেই ষ্টুডেণ্টে আহি আমি ইয়াতে গোটেই মানে ধৰাত পেলাইছে, ৰুমত মানুহ সোমাই আছে আৰু বাহিৰৰ পৰা ছোৱালী আনি পেলাই এটা ডাঙৰ এটা ৰেকেট ইয়াতে চলি আছে। এই ৰেকেটটো ভংগ কৰিব লাগে। মই জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম যে আমি ষ্টুডেণ্টৰ যিমান সমাগম ইয়াতে হৈছে, আজি আমি লজ্জিত যে ষ্টুডেণ্টে আহি পেলাই ইয়াতে ভাঙিব লগা হৈছে। গতিকে মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকে এইটো দৃষ্টিগোচৰ ভালকৈ কৰক আৰু ইয়াতে যিবিলাক কালপ্ৰিট জড়িত হৈছে, এই ব্যৱসায়ীৰ লগত যোনে জড়িত হৈছে তেখেতসকলক বিহিত ব্যৱস্থা কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক। আৰু এই জনিয়াত যে দুটা ধাবা চলি আছে, এই ধাবাটো স্থায়ীভাৱে বন্ধ হ'ব লাগে, সেয়া মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছো। লগতে আপোনালোক সকলোৱে আমি সজাগ হ'ব লাগে যাতে এনেকুৱা কাম জনিয়াত বুলি নহয়, বৰপেটা জিলাত বুলি নহয়, অসমত ক'তো যাতে নহয়। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে এইটো বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰক। ধন্যবাদ।